Inuda minister sarpi marphan alsophan ke theng ke chok pula so a video non viral pic hangjang social media sites lo ye first video na paklang pola den ang tumang than po je kunalok bipot ma ko son ma kunadim ma kuma minister ma ang ton nang than po first la video lang So where this incident was took place, Kuna also hormu cheplang long lok Kuna Thai lok so dim lo. Rote so hormu ke so incident ke it was broke out in Siang district of Arunachal Pradesh enkela. So minister men ke Ojing Tasingpu so minister men he is a minister, he is the minister of Panchayat Punoi Inland Water Transport Punoi Lahaya a minister de Pini Arunachal Pradesh long. Laso prang tum chinang je laso incident kupia joine kupia reason kupia causes pensi lason ke theng chok long lok lop lote main reason ke Siang puisi district do Arunachal Pradesh long de halaso district long multi purpose hydro project mane कारण है जनरेट अफान इसी हाइड्रो प्रोजेक्ट से हमारी पूछ सेंट्रल गवर्नमेंट पेन इसी अब प्रोपोज की पीपोंडो इनके लासो अब प्रोजेक्ट पार्ट ऑलरेडी हाल दागार लेंग तुम कि दो हदा का डिस्ट्रिक्ट लोगे तो तुम 70% आर लेंग तुम अप्रूव लो साइन लो बट 30% वर नॉट एग्रीड गेला अमार लासो 100% pa agree pana thema anutin problem do dumati non electricity hydro project se marlo prote hadak langpi se marlo dam se marlo prote dam se mar fancy actually laso pini project de which will be the capacity of producing generating 11,000 megawatt electricity current hadak pen se mari pu so dam pen okay hadala sola munitum chini a pit hadak adhok aprang pra kuku pen hadak longli hala dagar leng tuma long le hai ta dam lapo no doubt compensation tangkal hai pipo hai sarkar hin pet pipo hai sta dhoktum ke kroi kre bang do athem hala dak adi pu Arunachal Pradesh long a tribal community adi communities lives there in hala ancestors tuma long le hai do ping hala lai tum pilo claim so dim no so long le long non dem se mari pu dim long la tum orange punoi vegetables punoi millets punoi pedi sok lahai etc ka prek kheti la tum claim o ha so long le long ha so dim long non ko nama so dem Siang multi purpose dem se mari por dim long la se adhok tum against do ni tum long le nang pipe ba ni tum pasemar long le la so against do amat 100% plain lang amala so Ojing Tasing pro so a minister pilo claim ke DC office long muni tum man hang pan dak MU sign pan memorandum of understanding mane chingwai chingsai pan ha hang lo bahag damlo officer lo damlo DC officer lo Siang DC office long si alang li ke dam de hadak damlo chingki bom chingwai lo chi sign no jat lo but la so hut lang chingki bom je than bom mun officer lo ke do bom hu de di hal da villagers local sum hadagar link tum la against tum kroi kritum lai tum pilo claim e sarpi sarbura ang ton munitum riso korjang ang ton wang pak ma ta kom chen lo police do hai sida police ta khang ni de lo amara phir lang ke tet hut hala so officer lo pen DC office pen ke tet hut pilo claim ke munit tum piri kat du ke war dun har long pen ke war dun inke ekdom inke adhok sarpi mar tum hala local nuke do mati tum kar tribal tum long du la kowe plak phan nuke la je pon critically mala sonak tha da adhok tum nuke pen attack phan bori tha halang kupilo ke pula so minister so prang nang thani inke alang hokak si thengwek ma dakta nang paklang bo thengwek alang theglong lo camera ke chubai lam than thegali ma dak ekdom camera long openly dak ekdom klang dong kali ma but alang gi pu raso minister gi pu self defense mane alang mi thang pran chipa jok phansi ke thengnang pu ke sapimar nuke ben ke roji ba ke chori lason si target la phan pu ke la sola malang alang li mi thang ma si pu he ko pila lang li pu ke arju thai so you might see that some people try to punches me that women come with our local knife my youth business is local knife. He again rushed to me. So in my protection, I did it. इनको यहाँ पत्थर लगाया यार. इनके अलांग ली ला so minister injured लो मा. अलांग में थांग चिपु ने में थांग injured जे सीता नि एक hem hala dagar link तुम है villagers तुम rong sort तुम freedom lap था hem आई इगा hem इनके
uncle apunu phanta mane harlong hai pen war ma hospitalized tho la son si alang e pude ko an ne hok ne chubai ne chini del he sta alang me thang ning je lam sin nang tu manang paklang inke langoi la so hydropower so lang pi bala so hydropower pine dam hai kupi ajoine si ke samarang kol inke ko ana tangka pen la samare 1.13 lakh crore tangka pen si la so dam hai ke selam ji pude la Indian government hin pen kupi polo la so initiative ken ke chini ma mainly ke China pen isi hala dak pen lang ne lo lang phan ki khangi phan la so ki khang lang phan store pen itum electricity generate phan athema China long pirthe pen ke thin nai adem non selam bom China long ke la ke Tibet adung la Arunachal adung nitum India a border adung hala jak jong si pirthe pen thin nai dem se marlo selam lo pulote pilo che plang poge alang tu maning hanga teng so pine alang nang replot lo te nitum la pu sob inglum la pu inke la so adem kunalo semar ke sangpo river pulo sangpo pa roy sangpo China long ke Tibet long ke sangpo pu Brahmaputra mende nitum Assam long wanga phide Brahmaputra pulo China long Tibet long ke sangpo pu inke Arunachal long nang dulu te la so roy men ke Siang river pu inke la so non dem semar kunalo Siang long inke la so joine sinitum Indian government hin pena so initiative en athema pirthe bene thinai adem semar lo portha dak lang jong sinang lup thol lo te mo water war no nitum India Pakistan phal lang pipir son Indus Valley Treaty la so lang bon check lo tha dak kreng lap ti bal dak lang lo phak tha dak flat du kokti ekdom lang lum lap ti la sonak thak China tum nitum future alang tum jong si strategy lo pudam pulo the hadak bena lang nang lo lap lo te nitum chai la son lo po China pen lulu plote ni tum Arunachal Pradesh puno harda ke do munitum ratum te boktera sob inglum lap ni tum Brahmaputra tum Assam te inglum lap an lang ki ong hedak Brahmaputra na pen wang wang hadak pen si wang wang lasi laso kachedani phan laso hormu pawei phan si ni tum Indian government pen laso adem ke semari po ba ke selam phanon proposal ba ke selam bang ching pulo ke laso approval phan si actually hardak DC office ong namosi lang phan etek inke pilo non la so dem semar belo selam lelo 70% already agree lo inke 30% velo inke jong se nitum langdam botak ke me phansi la so adem semar de selam kali pulote la 30% er link kroi kroi join ni nitum bangton asamar link nitum India long penangan dim inglum lapo hadak pen China pen jong si lang nang lolo pulote asi atum ta buji nei polo solam he bujai lo te choghi kache bhong che thut kache that pane muni tum solution long lima didi lam pen chingwai chingsai lo pulote ang to solution do la si hopefully alang tum tak kroi pusin ta mathalo pe ju pen la pen engke alang la so minister putting de la dak opposition political party opposition tuma insist pen sila tum ke bang pu sapi mar tum si aprang ne toy pa sapi mar pulte ni tum thengnu lo police tum ta thengnu sap no lathi charge ta kuri un e gali mala sis they have used women as a front force mane frontier son front force तुम हंसी यूज पुसी अलग पुदे पर जुपो मैं बता दूं कि यहाँ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है पॉलिटिकल ओपोनेंट्स तो अपोजिशन कभी नहीं मानेगा ये बात. So this was all about the viral video from Arunachal Pradesh Minister Sarpimar Phan ke chok ke theng chok la solam po ni nang pujai phan bori lo ni me thang un Karbi language pen I hope nang tum buji lo di buji je bistan phan comment lo nang tok rang thanda me la solam nang tum chini po tel an so se chini po te ne phan thanda me inke ne la so video Karbi content pelong se upload ji inke la sonak thak Karbi video sa lang phan Karbi content po YouTube long search no hada YouTube long search no subscribe lo po ta videos thek long po high quality pen langun po Facebook long jong se lang bom po te Facebook long Karbi content bu phan follow noi follow ik lo po te an so se Karbi lam pen pir thela nang tum nang litum chini po jong se follow le follow te nang litum Karbi long lam chit solam si specific alam se chini chat po jong se nang litum follow lo subscribe lo ni phan Karbi content ba ni page lo follow lo Ranbiran se page follow lo po te pir thelam Assam chot kali North East chot kali India chot kali pir thelam geography pen jenglo economic pen jenglo political pen jenglo jat hormuta ni ke selam lam phan bori po la pen selam bom lo ni Hindi pen ne selam lam but ni nang litum phan ni Karbi raj join ni phansi la so appe chiste mara thema nijir potum adhok tum ne phan request bang do je Karbi pen selam ni ko ni tum Karbi tum ta pir thelam chini nei pu
chini nei manang ne chini lo polote ni tum smart pol ansu sen tum knowledge long po chini po pir thelam kalima kali pute Karbing Long district lame Karbing Long thol Karbing Long lam si chini chotpu tum kapre pir thelam no chini ni mati kona si che dan bomma kona si ku piece je plang bomma China ku piece ni tum manang claim son kali pute tum update up to date update thang te chini der pura si follow not subscribe no Karbi content pu apan che tong thunang kapre video lo di so till then take care bye bye kardom